Ovaj zakon o elektronskim medijima je jako važan da se uspostavi balans kada je u pitanju osnovna profesionalnost u ovoj struci. Dakle, mera slobode, političke slobode se meri kritikom vlasti. Tamo gde mediji nisu u prilici da kritikuju vlast, tamo gde se mediji kažnjavaju ako kritikuju vlast, tamo gde se mediji kontrolišu da ne bi kritikovali vlast, nema demokratije. Tipičan primer je od pre 4 dana imali ste prilike da vidite transkript razgovora između Slobodana Mališića, načelnika policijske uprave u Novom Sadu i bivšeg gradonačelnika Miloša Vučevića, koji je aktuelni predsednik SNS-a. Iz tog transkripta razgovora koji su svi mediji, odnosno većina medija prikrila, a o tome su pisali samo objektivni mediji, govorim o N1 i govorim o Novoj S, se jasno vidi da je sadašnji predsednik SNS-a, a bivši gradonačelnik Novog Sada imao razgovor sa načelnikom policijske uprave Novi Sad, iz kog se jasno vidi da utiče na tok istrage. Dakle, načelnik ga u tom razgovoru zamoljava da interveniše, da ne bi bio priveden, da ne bi bio procesuiran, da ne bi završio u pritvoru, a gradonačelnik u aluzijama, ali sasvim preciznim rečenicama ide u susret tome i govori, dakle, aktuelni predsednik SNS-a, da će učiniti sve što je u njegovoj moći da se tako nešto ne dogodi. To je sramotno. Da imamo slobodne medije, da imamo normalan zakon o elektronskim medijima, ove informacije bi bile dostupne. Ove informacije ne bi bile samo na objektivnim medijima poput N1 i Nove S, nego bismo na RTS-u imali prilike da vidimo koju vrstu marifetluka i lopovluka je radio Miloš Vučević dok je bio gradonačelnik Novog Sada. 2 minuta. Samo 2 stvari i zbog toga smo intervenisali ovim amandmanom na Zakon o elektronskim medijima. Te 2 stvari su kontrola novčanih tokova i kontrola informacija. Dolazim iz Novog Sada. Daću vam samo jedan primer kako to izgleda. Televizija Vojvodine, uzgred budi rečeno, koja nije gledana, dakle, nijednom nije dozvolila da bilo koji stranke kojoj pripadam u ovih 6 godina nastupi. Dakle, postoji potpuna blokada informacija i ako je zbog nečeg potreban ovaj zakon o elektronskim medijima, potreban je zato da bi se stvorila atmosfera u kojoj je moguće objektivno, profesionalno i nepristrasno informisanje. Sve dok je na vlasti Aleksandar Vučić, postojeće kontrola i novčanih tokova i kontrola medija. Zašto? Pa da ne bi došli do istine. Zašto? Zato da se ne bi čulo o svemu onome što predstavljaju mane i manjkavosti ove vlasti. Dakle, kada je u pitanju korupcija, da ne bismo pričali o Novom Sadu na vodi, da ne bismo pričali o tome da se gradi tajkunsko naselje na obali Dunava na 8 hektara, pri čemu je spratnost 20 spratova. Dakle, da ne bi ni Novi Sad, ni Vojvodina, ni Srbija saznala za sve marifetluke vlasti u Novom Sadu, kojom formalno jedno vreme je upravljao predsednik SNS-a Miloš Vučević, a suštinski je upravljao Andrej Vučić zajedno sa Zvonkom Veselinovićem. Zato da se ne bi saznalo kako se nameštaju poslovi, zato da se ne bi saznalo koje firme i koji pojedinci imaju pravo da preuzimaju sve poslove kada je u pitanju javna nabavka, a da svi ostali nemaju mogućnosti da konkurišu i da budu izloženi torturi. Hvala. To je bilo 2 minuta. Ministara i ministra policije Bratislava Gašića i ministra finansija Malog, dokle će se primenjivati koruptivni model dodele poslova. Ovde sam predložio brisanje ovoga, dakle tih 30 miliona, zato što uvek imate isti model. Dakle, izbegavate javne nabavke, izbegavate takmičenje, izbegavate da se pojavi najbolji ponuđač sa najnižom cenom koja garantuje kvalitet. Obično je to model uzimanja kineskih izvođača. Dakle, kineska država daje kredit uz uslov da radi kineski izvođač radova i onda se događa sledeće. Kineska država zaradi na kreditu, kineski izvođač radova zaradi jer angažuje svoju operativu, a nama kao državi ostaje dug, naša građevinska operativa ostaje bez mogućnosti da zaradi bilo šta i sve vreme vi forsirate, dakle, izbegavanje javne nabavke,
preko modela da određenu investiciju proglašavate investicijom od nacionalnog značaja, onoga momenta kada je proglasite investicijom od nacionalnog značaja, vi niste dužni da primenjujete Zakon o javnim nabavkama. Ja vas pitam, kao privrednika, da li je bolje imati konkurenciju ili nemati konkurenciju? I da li se bolja cena postiže kada uspostavite konkurenciju ili kada date monopol? Dakle, ovim vi stvarate monopol. Logično je da kineska država, kada daje kredit, insistira da budu kineski izvođači. A onda se događa ono što se dogodilo na Koridoru 11 kada je radila firma Shandong, da se kao podizvođač pojavi Zvonko Veselinović sa svojom firmom Minkop. Pa onda imate dvostruku korupciju. Imate korupciju koju ostvaruju Kinezi tako što favorizuju, naravno, preko svog kredita svoje firme i nameću one cene koje njima odgovaraju, a domaća koruptivna elita se ugrađuje preko Zvonka Veselinovića, preko Inkopa i preko tih putarskih radova praktično na nelegalan